men, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Maray, umay kuman isubli da ito ginatang ko at hinapay. Nay, apay nga isublime. Kat no at dabuot na. Nan, kitakman. Naglako ka iti tinapay nga dabuot na. Daytoy jay isublime at tinapay? Wan, kita ang amin jay buot na. Dagitao, Na? Dagiti nangisig. Oh, nagadaw. Aguray ka man. Duwalaangan akagat mo. Maibuston. Isublim pailaan. Kahit at dabuot na, jakit din isublay. Jak sukatan daytoy. Oran niya pa'y tibagbagam. Jak sukatan. Ay, agreklamo Oray makadanon iji kangatwan na pangukuman. Jak sukatan daytoy at tinapay. Ay, kwaraw, saan kayo agumatgatang dita tersina ni Marijuana nga? Nay, apay nga saan? Kat mapanak pa'y kumagumatang iti tinapay nga ipagpagatang ni Antay. Ay, sus, at dabuot jay lako na at tinapay, ha? Kaya't mo asawain, napirday, Wun, napirde. nakaamamay. Siyak mismo. At dabuot jay tinapay aginatang ko. Anya nga itinaramit mo? Ay, katinsublik, Ngam inapanakit din. Di na kanusukatan jay insublik at tinapay. Sinukatan na kumaa. Isu nga raod nga ibagbagak asan kayon agumatang ijay tersina na. Sige, ijaya kun sa bali at Teresina gumatang. Apay, kanya ter aramida medjarwarto yang. Awan. Nakita kay asad sa daam dagiti mapan gumatang iti tersina ni Marijuana. Wan, araramidet dayta. Tapay aya. Di mo pa'y gayam amaw, asaan akayat asukatan ni Marijuanang jay tinapay nga dabuot na. Ipasukat mbaw, ket namin anon akinit tabam dayjay. Di mo pigsaan, mangagda ka. Idi na umamaon, ipasukat maun. Adda nga rudbuot na. Ay mangipapain ka tuyang. Adda nga rudbuot na. Di nakman isuraw, nalalaing kakit ngam sakaw. Oh, dayta, jay ginatang ko at tinapay ijay tersina ni Marijuanang. Nay, basit matan tinabate, maray. Wala, tajakin nan amain. Kita man. Nimisit matan. Wan nga raw. Ha? Aglakaw iti kabubuot at tinapay. Ay, isumot lagayam a binagaam ni Kwarog. Asaanen agumatang ijay tersena ni Marijuanang. Wan maray, takita manday talako na. Wen nga rod. No sika, kayat mo pa iti gumatang ijay tersena na? Ay kat saan madismaya akmat. Iso nga rod ti kunak. Kumari tamit. Anya langan ti makunana no saan tan agumatang ijay tersena na. Ay kat ibaga na lata, ati kayat na nga ibaga. Kumaritang agpaisaw, ngam aglako mat iti addabuot na. Ha? Wen matkit di Ay namaray, jak pirpir dyan ni Marijuanang. Ngam jay lako na, ti pirday. Sino nga iti mayat amangan iti napirday. Ayan dyan 2 pesos ko dungap. Na anwam. Igatang ko iti pumadak Paggatangam iti pumada. Sa dinupay ko ma. Ijay tersena ni kagawat ko nang Ay. Saan ka agumatgatang ijay? Kat no isuti ka na yun tayo paggatangan ta sidag. Nadadaal dagiti lako na. Ha? Amin ala ko na? Katuan. Uray pumada nga takat na perdi? Ay, istak nga men dagiti lako na.
Idin sa pala napalabas atawan ang ginatang na nagijay alako na. Anya? Isu nga imbalakad ni Marituyang asaan tayon agumatang iti tersena ni Marikuanag. Warog! Umay ka mang gumatang dito'y tersenak. Apay, awan gumatgatang dito yung tersinam. Basit nga rudan, ta saan mat nga umay gumatang ni Marituyang. Uray ni Antim Abanang, saanan nga umay dito'y. Imbagbaga kami ni Nana Tuyang, asaan kami nga umay gumatang dito yung tersinam. Anya! Wan kagawad. Di mo kano ngamin sinukatan dya ipaspasukat na tinapay. Na dinadaal na kon Nagadun atin ang ibagaan na. Asaan da nga umay gumatang dito yung tersinam. Kastagayam Iswa ni Uncle Kao, sa bali matan ti paggatgatangan na. Ay, wine. Oh, iso na jay aw. Ay, Kapitan! Wanan na eh, pimanawang. Na, Ay. Tamaw. ni Antim nga'y abanag. Uray isaw, binagaan mat ni Nana Tuyang. Sana na gumatang dito yung tersinam. Ay, awang nga rodan Nasaysaya at numangriku pa ko. Ay, padaw. Tumakder ka man dita, tayong kagumatang itisuka. Ayan na dyan paggatang kao. Alaam jay sa nga gasot dita rabaw tilamisaan. Nay, awan mo ti makita ka sa nga gasot dito. Adda! Awan! Ipapilit mo, Mike. Adda ko na lang, Rudan. Ayaw may mo man kita Kano imparabaw kulaang dita? Ada makita masa nga gasot? Ayan nan nga, jay sa nga gasot. Nay. Ay di nakita ang tikas na tuyang. Imbol samsamay. Di nakpabasulain. Awan ti kwarta ditoy. Itayak pa'y ditoy. Ngam awan ti nakita. Awan aya. Awan nga raw. May turad mo aya mo ti agibati iti sa nga gasot ditoy. Malagip ka. Ay! Anya ti malagip mau. Ay na. Una yan. Tagtagainip ko lagayam. Anang iba ti ak iti kwarta dito lamisaan. Iyay. Kahit anya nga iti igatang ko iti suka. Awan mo't kwartak. Kahit Ay kating kapay la umutang manay. Ipalistam itinagan ko. Mabainak ang mapan umutang tuyang. Ang kakiday. Tapno maluto kuntoy adobo asidaan ta. Papanam, tataba daw. Mapanak man umutang kwarog. Pagutangam nga eh. Dita tersina ni Marikuanang. Ha? Mapan ka umutang dita? Wain, suka lang tutangag. Kat no ibagbaga ni Nana Tuyang asaan tayo kano mapan gumatang ijay? Umutang kakitdain? Gumatang ti bawal. Ang no umutang, mabalain. Ha? Iso nga intan. Inta umutang, kwaraw. Iyay. Kasla kayo sigsigura sumungad Kanto ang gayam ni tataba daw. Maray, umay kami man umutang. Uray siya, umutang ak mamay. Kalpasan na pinirpir dyan nak ni Marituyang. At dapay laro pa yung nga umay umutang. Kuna ni tataba daw, mabalinti umutang. Suka lang tutangag, maray. Diya ko nagpautang. Apay ngay, Mike. Nagalas gayam ti ugali day dya atuyang. Kinan na dya tinape aginatang na kanyak. Sana isuble di danda ni maibusan. Kinapudno na maray. Ingkap kapin ni Tuyang dahil jay iti manungal daw. Inakpay kidinig ka na. Hindi na umaan na. Umay na isublay. Anya? Diyak kanunungan dahil tanga ugali ni Tuyang kaw, maray. Binagbagam kumamot Bayam, taong taktaw, maray. Kasano ngay kagawad? Mabalin ka din ti umutang. Anyat utangan nyo aya. Kung nakon kahit, naanos kung nasingpait ni kagawad. Talaga mo't anasingpot ni kagawad ko anang. Nalaki din. Ibagayaw no anyat utangan nyo. Ang amnay, di yu kaadwan
Nay, apay ngangot-angutan day ta suka nga inutang ka. Nangalaam day tayo. Di ta tersina ni Mari Kuanang. Apay adita. Inutang ko laing day ta. Nagado dita aterse na apagutangam. Saan da ta pautangan di ta tuyang? Oray ibagam tinagan ka? Wayne, ibagbagak pa lang tinagan mau. Agwing-wingiwing dan. Anya? To, kung kunak pa lang, kit idurduron da kaon nga umadayaw. Nagloko dan. Kit ni Mari Kuanang, agpautang lata. Oray no pinirpirjam. Iso nga rod nga angot-angutak daytoy inutang mo asuka ijay tersinan na. Kahit, anya ti angot na ngay. Ha? Adda madi nga angot na. Anya, Hay, agat alsem. normal lang nga angot ti sukaday tatuyang. Oho, kaslama di nga raud. Naggapulang ijitersena ni Mari Kuanang, kastanti bagbaga. Si kagayam tinaka-duty ita. Wan kapitan. Da, apay nakapanimid ka mat di talamisaan mo. Ay, malading itanak nga rod. Bakit naman? Manmanon ti umay gumatang ije tersena. Manmanon, ay. Ay, oray si ka sa Ha? balimot ti paggagatanga mon. Kunada mo nga ba, nga oray ti lakom apumada kat nagbuot. Sana po no day ta. Aya, Pinerpirjan nak ngamin ni Marituyang. ha? Kunak man no, agpaiso. Saan ngagpaiso nga raod? Hangam sana bale. Agpa-promo aktap no agsublay dagiti customer ko. Kwarog. Apay antay. Apay, papanandagi tinagado at tao. Ha? Uy, jak amo man antay. Kasla mapandamat iti tersena ni Mari Kuanang. Apay nga ta. Anya ti aramidon da ijay. Ingka man kitaan, no anya ti adda ijay tersena ni Mari Kuanang. Unantay. Amangan no addamat pagsayaatan. Ay, kayat yo gayam ti buy one take one na promo kanya. Kagawad. At dagayang prumaw. Ay, wag kwarog. Iso anagado ti umay gumatang dito tersenak. Nakita nga rod tinagatid do gapila. Buy one take one aw. Uy, nagmayatan. Arak nga eh. Buy one take one. Ay, umuna ka rod ang itipila. Ay, ay, ay! Makipila ka mata. Ha? Tuyang, papanak makipila. Pakipilaam. Ijay tersena ni Mari Kuanang. Apay ang makipila ka ijay. Ay, nagaduki din sa ludsod mo. Kitaam nga mina. Ay sus, nagadumot ti makipilpila. Anya nga itipilpilaan da di ta tersena na. Inakitain. Kat no saan ka makasubli adagaws. Nakapila ka. Agbibisin ka, laklakayan. Marituyang, umay kan tamapan tamakipila. Ay na, si kalaangan maray. Sa anak nga interesado ang makipila, nakapudpudo. Ay, umay kakit din. Sayang matjay buy one take one ni Mari Kuanang. Ha? Ay, adda nga tabay one take one, no kapikan asukar tigatangan. Ay, katuwin Tinapay ngay, adda nga tabay one take one na. adda. Iso nga umay kan. May bibusan dagiti lakok. Adda ka di pa nakapila dita. Kagawad ko anang. Ninanatuyang. Nakapilay di uday. Nay, aywan. Apay nga da dito'y day tabakay. Umaymot makibay wantikwan Ay, naibusan. Ay, agyamanak mare, iti buy one take one asa nga kilo abagas. Awan ang yaman na maribanang. Maray! Adda pa'y mabali na gatangag? Ay, adda, dahito'y tinapay. Ay, naimas ka, jikin ng kuiday. Ha? Ay, jayin sublem ako naman nagbuot. Wun maray, ay na malagip kaun. Kunak ang nagbuot, ngam saan mo't gayam. Nga iso,
tinang perperjam kanyak. Ay na, Maray. Pasensya ka kagay. Kung kunakla ang dayjay. Ay, Saan ka kumanga ikan ang ikang kalatan? Tapno saan munton nga ulitan? Un Maray, thank you. Ken, sorry Maray, ta dinadaulan ka. Ay, nanatoyang aya. Nuad na saan mo akayat iti may sa tao, ibagam saan mo kadadaulan. Ay, la sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ag kupas a padas ti kakaysuna. Dawanin nun liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.